saya Betty Banafi. Saya tertarik apabila mendengar sound bath yang mana saya tiada pengalaman walau sekali untuk melibatkan diri dalam sound bath. Pengalaman saya bersama dengan sound bath wellness JMD, I feel so excited pada awalnya kerana I tak tahu. I didn't know what to expect, but I believe the vibration in the body, mengenali jasad, mengenali ruh, mengenali diri sendiri itu sangat penting. Bagaimana kita nak kenal diri kita dan juga kita adalah apa yang kita fikirkan. Vibration yang saya dapat, saya merasa satu pengalaman yang hebat di mana pada ketika muzik dimainkan selama berjam-jam membuatkan saya lena tidur. Kedengaran bunyi seperti bunyi air laut, bunyi gong, bunyi kenderaan, bunyi macam-macam bunyi yang saya cuba nak proses sehingga saya terlelap. Dan apabila saya terjaga, saya merasa tangan sebelah kiri saya macam penuh dengan semut-semut. Saya cakap, kenapa tangan sebelah kiri sahaja semut-semut? Saya tanya dengan Habib tadi, kenapa tangan sebelah kiri saya penuh dengan semut-semut? Sebab kalau itu Habib is a healing to get out the negativity that in the body, which I believe that that kita kena always berfikiran positif. Kita yang kontrol jasad kita, kita yang kontrol pemikiran kita. Kerana penyakit kita datang daripada pemikiran, daripada hati, daripada roh kita. Untuk kita sentiasa let it go, let it go, dan kita accept the vibration untuk I guess activate the good cells in the body, get me not? So I feel great with this kind of experience. I feel great in breathing, because I believe in a good breathing can actually kill the feeling of pain. And I guess this is a good healing, for any penyakit that we have in the body, because penyakit datang daripada pemikiran. And we need to have this kind of environment sejajar dengan kehidupan kita hari-hari, di mana kita menghadapi pelbagai bentuk emosi dan kita manusia yang tidak pernah terlepas daripada pelupa and alpha. Kadang-kadang kita boleh kontrol diri kita, but this kind of thing will make you feel like great back again, you feel great again. And I galakkan bagi mereka yang tak pernah ada pengalaman untuk merasakan sound bath in the Gong Festival, It's such a great experience, and thank you JMD for allowing me and my daughter to be part of this healing. InsyaAllah kita akan jadi customer you lagi.